Halor kejing kinong rep ke sorkar kelapriang kejing terwana katanat kerep keryang kebalajir katu kak nitli kijaka banbu iki yodi lang bar ki yodi khutia. Kini kijaka kilong Hasan Mer hinyo mer umdeng pun mau kasyang football field ur kaliar san khamti parking lot shiliang halau mei mauring keneng soring kham smith lawai marbisu bar kalaikor. Kini kita ki wholesale bagi retail vegetables market kita nakalian juga agriculture kalau propose but mentah kejanmit nakalian ke serkar ila ay karay bagi diay no sakma nang bagi baro kin yay be yay renti nak mentah jong kin nongrep bat kumju nak mentah jongi kibadon kam ya bi hur gi katum ke jingdon kam kabaman kasmi Kesorkar klarai ru baya ki pas kali hakabede biki kamrep kamriang bad bankit iki marrep on aino ada katanat kerep keryang ringkar ke jetre lang bar ki board district ya ki jingkia ki kam nakaliang jong ki deputy commissioner jong hakwede bat ke jing issue ye ki karpas iba ya dei bat ki marrep ki mariam kabajia apo is kasils bat syakiwe kiwe ki district di menta ke janmi to government ko ong ba nang ni sepat hakabidei bat kakam agriculture la filong kaya dit ya dit ka jingkit ya ki maret ki maria ka agriculture department kan sapet kan sakmi ban isu ki pas da ka jingya tip bat kejing lang nadu ki district horticulture officer district agriculture officer but director juga agriculture rengkat bat kabor jong ka district administration khnang bat pensuk nagam ta ki traders lani kitu ki nong khai ki biadei bat kamarret kamariang naman i baka marep kamarian kamdei kabasuk bangin handle namang itip bakini ki juhur ki jet ki badon dakapol bat entang kata ki bala ban sdeu no wat la ibu wat tang simetu nakadaw ban kier ya kajing sdeu bat ya kajing jerja jogon nangre ilarai bangin IT haka agriculture department bakin pet pi hawede bat kanikai kam ban pensuk ya kinong rep kinong riam bat kinong khai jur kiba supply keleng bijaka ko kejela jongi bat kumju ru kiba supply syabar jong kejela